mare musonin ko assalamu alaikum kibarum pawge mugondina kay aga gille kada radio jowol sarey lenkini tenen nyai meta mundo siko 2024 kibaru sonin kan kanne Oga kibaru njopana kada tunokube kenni terende be General Umar Jara agara dabari gillo jamane kenokonga na tokoti gilli Mali ado Mauritanie jamanu hillani gilli kebe gari gingenga agime naganga jamanu hillani khadi iga saqe iga habe yo ken chawdangan kuno qosima lamane kebe ga dono nga kuna iga munda na bugume naganga gilli kebe ga katta ginge be ga jamanu ku hilli naganga iga katana akuru sunu mogobe ake General Umar Jara kuna hanangiri Mali nalli Mauritania nalli kenta ye gilli kebe gani sumpu jokkiyeta gilli jamanu ku hilli naganga iga katana iki tunkinime ina frontier ke korosi gilli kebe ga kata mudukurinde kebe ga nyana nonga ana kata sikki yo ikata kaiti kokono mena ganga gilli kebe ga kata korosi nde karanga jamanu ku hilli naganga ay kebi mare musoninko ona jokkido gilli kibaru benugo magayere yo imbe gani parlement ay katna dangal Mariam binti Cheikh ya gilli nagani situntonga ikati kitten chakha kama gilli kebe ga kata aga bugu nandaga gilli kebe gani sahandi rakenga agani ekol Bilal li islah yo aga daga sahande be kuna kenniya gilli sugandinde be gari nya jamane ken gondi kebe ga katta sahande ke iga sahane kebe ga katta ina kati wajibin dabarni kebe gani sugandinde nga kebe gani jaman nyumman kenga yo ake Mariam binti Cheikh kuna serani a baka gilli parti be gani as-sawab yo ken chahudangani kuna ado gilli parti be gani al-insaf ya ima ke liwe yogonta dononga yo kencha hudangani kuna diga munga daga miga latuno gilli kebe gani ku partinu hilli naganga kenyenye sababu ya igadi ikitencha kama yo ake Mariam binti Sheikh ka kunyugonga agani Muhammad aga yilla bangandin itiga mun nogonga nanti aga gilli kunga agiri nandaga gilli saheya nandagi iwajibin dabari kudo ina kata gilli sugandin den dabarni wakati begarini yo kencha hudangani kuna igadi kitencha kama itimi ga kata se hallemma gun dabarni ina kata tunu gilli mana bega sigi igadi kitten chaga kama kebi ona jokkido gilli khibaru benugo magayere yo khibaru benugo magayere gilli komisariya bega sigido gilli komisar bega sigido gilli kebe gani birado korosinden dangani agani Fatma bint Qatri akata teleterende gilli nokko be gani hawde sharqi bangenga agati lekuna ado wali ki andaga dome igadagani selmu wol sidi qari yo ken chawdangani kuna igadaga terende ke kuna daga ma frontier ke bangenga nan daga gilli Mali do Mauritanie igada menyu nokube yo ken chawdangani kuna duntanga bo kakata teledi batenga ken chawdangani kuna kubno ka ta kuntonga frontier ke gilli kara ko hillisu iti sukata masala na dome na simmo haraku ya dabari magarini kubinu gani na buru marano nga ken nokuya iga katana gilli golnyana dome mogobe ado iganne wayellona jamanu ku hilli nakanga mogobe hay kebi ona jokkido gilli kibaru benugo maga yille kare gilli gollu rakun katangunyi jamane kenogonga gilli kebe ga katta karankoto be igara dabari kebe ga katta sugandinde ke kibarenga yo sugandinde ke kibarenga kono duntangu benuga sigido kenga aga katta gilli sugandinde ke aga nyana killo kulle kama yo kunchoro kuna ikati kappame ke wakati ya hana karankoto dabari dangane gilli kebe ga katta duna ka hobe ga sigido gilli kebe gani daga yakale ikakati kittelono gollenga mogobe aga ankabanta yo kencha hudangan kuna karankoto ko itimiga kata sikide mogobe ga ankabanta kudo ina soro kufamunda ata soro beno kaga sigido gilli golle ke amaka gomundenga ina kata nyana mogobe aga ankabanta hayke bi ona jokkido gilli kibaru beno go magayere yo ka hobe gane Interpol ikata menyi ni yere igada ta khore dabar yere na menyi khore dabar jamane ken gonga ikata masala na hikebe kama gilli kebe ga kata korosinde dangani ado ni fay iga kata na golnyana dome mogobe jamanu ku naganga gilli kebe ga katta ka hoyke aga darana gilli kebe gani jamanu tammi ado tumu gilli kebe gani Afrique nogonga isugadi ikitello golle ke yo ken golle kuna i kata bito kunyana yere na kata sehene a kata gilli kebe gani golluku iginyana mogobe gilli Afrique nogonga yo ken chahudangani kuna gilli directeur nuku igara digame be sanki kenya ina kata haqqile tokken dabarni
kebe gani serebe suka nkata ana golli sirenya anga kata nyini jamanu kuy nokusu miga kata kurosinde dabarni gilli kebe ga kata dejo nga aga nyana jamanu kunogondi mogobe mare mo sonin ko kwani qibaru be ogadi kita ni mugonde kai aga gilla kada radio jawol sare ibe ga khibaren kinna ka imama jara watna kada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kunu fi amanillah